Jesper Juhl kaže da nema recepta u vaspitanju. To veoma se nekako poistovećuje sa mnom zbog toga što kad nema recepta u vaspitanju, onda postoji balans, onda postoji eksperiment, onda postoji to nešto što je slično sa psihoterapijom. Nešto što meni odgovara, ne mora odgovarati drugom. Ili nešto što jednoj porodici odgovara, ne mora odgovarati drugoj porodici. Opet tu uključujemo sve one vrednosti, vaspitanje, socijalizacije što vuče jedna osoba iz svoje porodice, pa što vuče druga osoba iz svoje porodice, pa formiraju svoju primarnu porodicu, pa formiraju decu i onda taj cijeli sklop, rekla bi mentalni sklop, mozak funkcioniranja jedne porodice, sve nešto što treba da se izbalansira, eksperimentira, osazna, da bi mogli znati šta je verodostojno i kompetentno za nas kao porodicu da vaspitavamo svoju decu.